Welcome back guys to Spoken English Capsule channel. Some useful conversations when meeting each other. परस्परକୁ भेटिला बेले କିଛି ଉପଯୋଗୀ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ହଁ, ସୂଚନାଟି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କାହା ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭାବେ ପଚାରନ୍ତୁ ଅଥବା ଯଦି ଏପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭାବେ କୌଣସି ବି ଉତ୍ତର ରଖିପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଏହାର ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ତରିକା ଥାଏ। How are you? How's it going? What's up? Let's know. ଏଠାରେ A ଓ B ପର୍ସନ A ଓ B ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଉଛି। Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm okay, thanks. Welcome. Next. Hello, what's up? Nothing special. What's up with you? Nothing new. Everything is good. What's up? I'm good. How are you? Next. How's it going? Everything is going well. How about you? Kimba, everything is good. Kimba, I'm okay. How are you? Kimba, not well. I got fat yesterday. Thanks for watching.